Hakanok paisngi juga arpo kundai tarik unai wing arhaja arpusan kumbah kapor lai baje saupo minit kibor pulit ketenat trafik kila yo jingtip bakaladan ke Jingjia Īatynrah hapadeng atli Trok hadau sau Surok Shillong bypass. Kat kum ke jing pentip na kipulit ketenat trafik hakanok paisngi jong si tarik unok pra arhaja arpusan laong bak Trok kabadan yo registration number AS01TC soundre iwesan Kyrwoh Shaka kebakit klingka bat dangwan nalom Shnong ban let Guwahati Īatynrah ya kawaipat ke Trok kabadan yo registration number NL01EG R line not sau Kyrwoh Shaka kebakit fly ash bat dangwan na Guwahati ban let Jowai. Laong baka Trok bakit klingka kala kela hakate ke Jaka bat hakajingwat banyak lasyam badan laingut kibri kibla sakut hakate ke Trok ke bakela. Unongnya ke Trok bakit fly ash uba ia perkat karsati ubala mensau malu malar lara sya CHC mauring keneng dagi bahyeng bat hadian ke jing sumar la pelat no ya u. Unong bot ke Trok ke bakela uba pentengen tar yang lala ban sei bat ra sya CHC mauring keneng ban yo jing sumar. Kiwai pat ki arngut ki sakut hapok ketika Trok ke bakela la sei da ke bapendan kam da ke hydra green bat kepuk silum bat hadin la syamba baro arngut ki layap hasan. Nak jingwat jingtip la syamba ki belayap ki kentop yo ba I salam calam ubare unongnya bat uba sambha telang ubare ubale jinglet lang da ke Trok bat kini ki arngut ki dei nak Shnong Moorap West Jingjia Hills District. Shu ki bor pulit ki atu bala register mukadmaya kani ke Jingjia ha maring keneng police station bat kindang penlong ke jingtokit. Untuk ambil driver layak po. Oh, ini boleh apa? Kau dapat? Sukut juga ni. Apa ni? Juga ni. Apa? Nak kena yang lain. Ini minta ya. Sebutkan. Asam. Oi, ini tu lah. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.